Taluai le ai se tātou e wai le fiafi se I wha motu tu lava ia. Nai forfolanga ia e le amataina le tātou Sauniga. Wha mole wha muli mai le tātou e kalesia. Pe a uma ia le tātou Sauniga le nei tae au. Wha muli mai mo tātou forfolanga. Wha afitai. Ia, se li liwa le tangata nai lo tamutau. Mai whai ai, thank God I'm alive. Ele ai masesi au fasan. Toi di liu la ia I lo tuanga vale. Whaafitai ua e sau lotu. Happy Sabbath. God is good. All the time. Pi whaare fia mai le. Tātou tae au. Au amataina ia Sauniga le nei tae au I se upu mai le fionga pa ia le tua. Mai ke nese iwa. Ilono fwai upu e se furuma le lua. A se furuma le tolu. Ua outu ina atu la unua nua I le ao e whai mawhai longa o le whiangainga le lalolangi mau. A ou wha amalumanu ina ifo le lalolangi I se ao. Ma ua iloa le nua I le ao. O na ou manatua lea o la uwhengainga ua o sia ma ou tou. Ma mea ola ese umalaba. E le toe avea le vai ma lolo. E wha umati ai mea ola uma. This is a colourful covenant. O le whengainga whenanu ranuai o le tua. When the world was colourless because of sin. O I na wha umati ai e le tua le lalolangi, o na ua le lanu le lalolangi I le angasala. Na tui nei fuai, le nua e whai mawhai longa o le whengainga le tua matangata malelele. O le tua e whamaoni, o le tua e tausi upu. E o mai lava I le taimi nei o lo tau fi mau le atua I lana whengainga. Ai a le whaatu mawina o le whengainga o le alofa. Ina ua tau lo tātou wali I whaola I le sātauro I korokota. A wā le whaola tanga mo oe ma. I ei le taofi ua tātou o mai le nei tai au. Se o tātou vivi I le atua whamaoni. Ma o tātou whawhitai I le atua alofa. A wā e le mawae lo na alofa mo oe ma. I lana taita inga I le nawa yaso. I lava singa sa whenga iai. E le I loa e se tasi pe tuamania. A wā o le ola ua na o se la e tasi. Ua o se funga e to tongo ae I le tae ao ae mamai I le afiafi. Ai peita iane le atua alofa tu noa. Ua ia taita I mai lo tau soifua I le nei tae ao. E ai le taofi. Ua tātou mai se o tātou whawhitaia ma vi ia lona silisili ese. O le nei la tae ao e whai iau masui o le sunga le tātou tofi le tamau ngā ruenga o lo tau whawhengainga. Pastor Henry Ugapo. Ma le sunga le toeina ia whaso o tauloa e mo mori atuai le ao le Failauga le tātou e kalesia. Tā lofa lava. Sia ua lofa. E whawhelo iatu, ma iatu I le tiakono ia John Leota. Nei o tātou mafuta ai, sa whatau toria le whala I ngase ai peite iane, o lea ua vai atu sulo le tino, ua whaalia le silisili ese o le alofa o le tua, whaafelo iatu ia te oe le tiakono I le nei tae au. O le foi ua utoe vai atu ia atoa, ua le mawhai lava le fia nofo I Samoa. O no loi nei to le pai ta alofa lava, atoa whaafitai ua tātou Failauga I le nei tae au I le alofa o le tua na whaalaulau ala. Tātou Failauga iai le nei tae au. Ua ou le mau atu ni o tātou uso asiasi, o ni o tātou uo, o tātou mafuta I le nei tae au, a mai ia le suafa o le tua,
o te whaafelo i atu ai i a te utou le nei tai au. Tā lofa lava i a te utou na yuso asi o tātou mafuta. Whaataro whaatu i toi uruteia ma urusina sina o le kalesia i le lai tū, ai mai se fo i o le tū o le maru o le tua tā lofa lava. Whaataro whaatu i le tātou e kalesia i ono nofo ato o i so se vaenga, tā lofa lava. A vea le nei sapati o se whamanu ianga i lau tau whaafonga, a wā le tātou whai uatu le nei tausanga le tātou savaringa. A vea iau, ma whafonga o le kāresia i lau sunga i whaafengainga i whaafelo i atuai, i loa lava i le ato toa le marosi i whaafitai i le nei awa noa o tātou mafutai. Whamanaina i le atua lana upu, tā pena o le nei sapati, i alu ma le mana, le upu o le atua i ai, lona ngang whaia i ate oi. Tālu foi le sunga toina, paso o tauloa, o la bea mo tātou ufonga, e tu ina atuai o tātou te tālo i luma o le tua, ia wāre tātou Sauniga i le nei tai au. Para watu se tulai mai, o le amataina tātou Sauniga i le viinga o le tua, e fast fulu o lo ilunga i le screen. La tātou tō tuli mo le tātou te talo. O mātou mana tunatu le atuai, lau au auna le Failauga o tā vita. Ia whapea e, o fia ina ua lantou whai mai tātou te o le whale o Iova. Langona nā o loo, whaatumulia le nei tae au. O le langona e fia, mātou te o mai e ifo atu i ate oe. Awa te tau mo no mea ia i mātou o le tangata na e whaia. O na mātou avantu o le vi inga ma le whaaftai o le whaamanu ma le whaanetanga i lau fio. Leo mātou o mai e le tua o amatalia le nei tāpua inga e ala le mātou a e o mātou tulivae. O mātou tō tutuli ma mo ini o mātou mata e ala i le pūle lo watu o mātou ulu. Whai loa antuai lo mātou wava. Ma le minga o lava i luma o lo no fali. Whaftai atu le tua i lo wanga le lei. E le mawhai e upu ma ngana le tangata o na whamatalaina le ano ai.
o lo walofa ma lo wanga le le iso se mea lava. Ai tau ia na mātou whape atu le nei tae au. Ia vi ia ma whamanuina oe le atua siri ese. Anto ai ma le anganga whaavitai o le nei tāpua inga. I lo wanga le leia i mātou e le ngata i lau tau singa i o mātou wola le vai asu o tea. Ai alo mātou savalinga umi o le nei tau sanga. O mātou tau nuu le masina muli o le nei tau sanga luafe, lua sefulu ma le lua. Ma lo wanga le leile atua. E o lava le o mai o le tino. E o lava foi le o mai o lau wala au o malolo nisi o lau e kalesia ma nisi mātou te masani ai. Ai tu mau ia i mātou le mawalunga. O le anganga vivi i ate oe le mwhai na bese ai i mātou. Whaafte i tere lava le tua. Tā pua ino nuu mai whaatu i o ruma. Tā pena o rātou finangalo mo mātou loto. Se i e whetalai mai e ala i lau tuspa ia. O le ata pena ina e lau o auna. Nei foi sāpati o sāpati muri a lau o auna ma le ainga. O na tā pena ina ailea mo whaamalolonga e mai se fono a lau i kālesia. Le atua e le ngata i lau o auna ma le ainga o nisi o lau i kālesia. Tā pena ma o malanga atu nisi o nisi foi o fau le tua le whai unga le tau sang. Tu ina atu hola soifua o lau whanau. Tai tai masaunga le mu i o awa lofa le tua whamoi moe ngau. Ai le ngalo aia i mātou le tua. Te leo teimi mātou te iloa au whamnianga e ala i a mātou whanau. E nisi o whanau. Whaumaina o ngā sa tausini o ai. O e whamanuia i anu whanau o le kālesia. I ia mwhaftai o oi. Tālo le atua. Mafutaina mātou malau fio o le nei tae au. Ma i e whamanuia mai le nei tāpua inga le tua. Ia uma le nei tāpua inga o mātou foi o mātou whale. Whamanuia ina i mātou lo whetalai mai. So ani whaptoa i lau o ona. E leo maua foi lona malosi. Ai a maua au maia se au moi mātou. Mātou te talia ina mātou whalongo ai. Tai nai pia i mātou lo mātou loa tili a lau fio. Nei lava tāpua inga le tua tumu i mātou se mare angasala. Whamangalo tāpua inga lo nu mo mātou tangata. O mātou te talo atu e ala i lo lava suafa Yesu. Amen. Ala watu i sunga i tiakono i tula i mai mo le oina o tātou taulanga masfurua whaftai.
Ua tele lava lau alofa le li ia mo i mātou le nāwa yaso. Le aise me mativai i mātou i au whamanuianga. Wa le ngata i le tino le mawhauwhau ma le ngā. Le nei tūlale li ia wa tūtulai a wawauna ti a kono. Ma taulanga ma se furuai o au mea alofa sa e fwoi mai mo i mātou. Whamanuia le li ia e silisili lo mātou whawhitai i lo wanga le lei. Vea nei taulanga le li ia ma se furuai e au ngā mo lau ngā luenga. Whamanuia le li ia i le fwoi a lau e kālesia. E silisili ai lo mātou whawhitai le taulanga tūtasi. Na whaia lo walo pelo Yesu Kiriso. I lunga o le sa tauro no i mātou. Whawhitai whaafonga mai no o Yesu e la tuai na mātou tutara. Amen. Nei o le se tasi o Sauniga o e masani el tatou e kalesia pe a uma o na fitfilia ia le au whainga ruenga o le tausaga fou ia pe a whai e iai fo inisio i latou e fou i le ngā ruenga whaati a kono ia e whai a whaapitoa ia le Sauniga o le whaauunga e whaau uai i latou ia ua ia ngā ruenga o loo mulmuli mai. Ma le mea leo te wala au whaapitoa tuai a Elia Masua. Ia pe mwhai o nasu mai lunga nei, ia whaapea i fōi ma le talavou ia luela leota. Ia ai maise fōi ia nai o tātou mātua. Ia whai o loi nei ia le whalitua ia ake, ia maise fōi le Tamaya John, ia pemwhaiona o mai whatasi ma wela, ia whapea i fōi ia le tina ia manu whamulimole. A ngai mai la tau ia e walau lia whapitoa fōi pisenga o to ina, mana ia lo whaalatalata mai luma, ia e whaingo fie ai ia le tātou polokalame. Le ango au o leo ua whaatulanga ina le taimi o te tū wai. Whaftai. O le tofinga whaati a kono e le o se tofinga i titi a le ekalesia. Elia ma ruela. O se tasi le nei o tiute maua lunga ai le vaaia le ekalesia. E peilava o le tofinga o toia ina. A o ina mail whaife au pe toesea. Toia ina e vaaia le ekalesia le atua. A o foi ina le ai ia le vasenga o toi ina. O ti a kono la tau te tau aveina le ngaluenga a le atua. O le filifilia ai o lua e avea mati a kono le kalesia sofito le toia fio mai Wellington e Samoa. E le i maa i le komiti. E le i maa foi ina ua si ao le kalesia matalia ina o lua. E avea mati a kono a le tātou e kalesia. Mai o le mea lea e tā ua ai ia le nei tiute i to tonu o le ngaluenga a le atua. Te fia whaitauina nisi o vaenga mai a fionga pa ia a le atua, ia e whaamanatu ai pea ia te ulua ai maise i tātou uma, o loo iai le whaiva o ti a kono. Ina ia no fouta, ma ia avea o se toe whaamanatu. I le ngā luenga ua wala au wina ai tātou e le atua. Tusi o le mua le Timoteo, a lona mata upo e tolu, whai upo e walu se ia o i le whai upo e sfulma le tolu, o te fia whaitawina.
O ti a kono fo'i, ia whaapea o na whaatoia ina i lātou. E le whaangutu ngutu lua, e le fia inu waina e tele, e le manu manu i oloa. O loo lātou tā ofi le upo le whaatuatua sa lilo, i le loto fuatia ifo ua mama. A o i lātou fo'i ia mua mua o na tofo ina o i lātou, o na lātou whai ai lea o le whaiva o ti a kono. Ina ua le matau lea ngaina. O whawhine fo'i, ia whaapea lava o na wha mātua whawhine i lātou, e le ni whaatu au pua, a ia mātaala, ia wha maoni i mea umalava. O ti a kono, ia taitasi malana vā e toatasi, ia pule lelei i la lātou whanau ma o lātou lava a inga. A wā o e ua lelei o na whai o le whaiva o le ti a kono, e whai mo i lātou lava le mamalu lelei, ma le wha maalosi tele i le wha tuatua o loo ia ke riso Iesu. Tele vaenga tā ua o loo wha manatu e le apostolo Paulo ilo na tali i wha le nganga o Timoteo, e wha tatau i le nei tofi ma le nei tiute. Tele taimi e manatu ai nisi o le ti a kono, wana o se tangata lava e au ina taulanga le kalesia. Ia pe o mai le taimi o ngā luenga. Pei ta i le kalesia ma le tātou au fia, e lia maruela o le whaamanatu o le tuspaia ia te o lua, a o sauni e whaatinoina tiute whaati a kono. E ao o na whaalangolango ma whaamoe i le atua. E ao o na whaatumuina i le nganga paia. E ao o na tāofi i upu ma waonga a le tuspaia. Ai sile ai o na tāua i le whai upu e sifurma le tolu. Whai mail whaamtalanga le apostolo Paulo. A wā o e ua le lei o na whai o le whaiva o le ti a kono. Pe a whai e te whaamaoni, pe a whai e te tautua ma le loto a toa ma le tuina atu i le atua. Whai mail whaamtalanga le apostolo Paulo. E whai mo i lātou lava le mamalu le lei, ma le wha losi tele i le wha tuatua o loo ia ke riso Iesu. O le tatalo le ekalesia, o le tatalo o tātou a inga, o le tatalo le vasenga o toi ina, ia avea o lua o nisi o ti a kono malolosi. I le tausanga fou, ia maisi tausanga o le lumanai. Ina ia tautua ai le atua malona lava fina ngalo, e ala i le ngā luenga whaati a kono. Fia whaitau ina ia le maule nei e tasi, ia e tāua i le ngā luenga le nei whaati a kono ta maitai, e pei ona iai ia le talavou ia luela. Roma esfurma le ono a lona whai upu mua mua. O te whailo atu ia te o tou lo tātou tua whawhine o whipe, o le ti a kono lea o le ekalesia o i keni ke rea. Ina ia talia o ia o tou i le alii, whapei o na tatau i le aupaia. Ia o tou whesosoani fo ia te ia i se mea a o tou e au ngā ia te ia. A wā fo i e to tele ua ia whesosoani iai a toa ma au nei. Tau te sila fia o le nei tala vou, ua fia tausanga o tautua ma au auna i ngā luenga whaati a konu. A o lea whato a tuu iai e le ekalesia le avanoa, e tautua ai i lana ngā luenga. E moni ai la upu o le apostolo Paulo le tusi o Roma, sa whai whaapitoa lava, mo le ti a kono e ingoa ia whipe, o se tangata sa tautua, o se tangata sa au auna i le atua. E whai maile vaenga i tā ua tele ia tea, o le moli maulea le apostolo Paulo. Whai mai sa tele lana whesosoani i le ekalesia, e o lava ia te ia, o le au auna le atua. E eile talitonunga i le tai au nei luela, o le filifilia i oe e avea ma ti a kono.
o se whaamanuyanga lea mo le ekalesia. E le ngata o se whaamanuyanga mo le ekalesia. Ai talitonu o se whaamanuyanga lea mo na iau mātua, o se whaamanuyanga lea mo na iau o, ai maise i lato uma, o lo whapena o na au atu iai lau ngā luenga, i le aso ma le aso. Malaulia mal whaaloalo ia Elia Masua i lumanei, ia maluela ato ai ma i o tātou mātua, malaulia mal whaaloalo le vasenga o to ina e angai mai, ina ia o tātou tatalo whaatasi ia ma whaamanuia atu iai, e ala lea i le whaawina o ti a kono whaamulmole. Mole tātou sengo o ina, ken pai ona tātou whaatalio li o ia i lato. Ia, ole a mātou to studi atu i lumanei, ia ai talo atu tātou e kālesia, ina ia unono mai o tō au, ia ma whaaloaloa mai o tō au, te ao o i le taimi e tau ina ai, ia le whae e ina atu o tātou lima mo tō au, i bunga ia se lātou nei, ole a mātou wifo, ia mātou tole du mo le tua. Le tua e matango fie lapa lo whaatulanga ina o lau ngā ruenga. Mātou te le o tau au tango, mātou te le whese ai i le ala. E ala lea i le ngā ruenga ua e tuina mai ia te i mātou o lau e kālesia. I le nei fwoi tai au a mātou whaatino ina ai ia le nei Sauniga tā ua. E ala lea i le whaawina o i la ua nei, ua vea mati a kono filfilia o le ekalesia Wellington e Samoa. E au na atuai a te oe i so o se tiute ma so o se ngā ruenga. Ua e wala awina ai i la ua. Mātou te talo whaapitoa mo le ekalesia. Mātou te talo mo lo lātou lango sua ma lo lātou tautua. Ia te i la ua i taimi whaingata ma taimi lolo wa. Talo whaapitoa mo mātua o lo lango ina ia nei talabou. E a vea mati a kono o le ekalesia. Whaamanuia i ainga, whaamanuia i mātua, whaamanuia i so o se tas. O lo o mawhai o na pai atu iai lo la ua au nanga. Au le nei tu la whaapitoa le atua, mātou o toia ina na e filfilia, o le ekalesia na e walawina. E whaae e atu o mātou lima i lunga, ia Elia Masua, Manuela Leota. Ina ia whaangangana ina e la wafio, ina ia whaapenga ina e loa nganga paia. Ina ia whaonga ina o la ua mea lofa whaaleanganga. E tau tua ai oe ma whaia lo lava finangalo. Whaamanuia i lo la ua lo manai. Whaamanuia i ngā ruenga o le a whenga iai. O tō whinga ale ekalesia ai sili ai. O se tau tua lea ia te oe lea tua moni e tua tas. Whaamanuia i le nei whaala potputonga. Whaamanuia i mātou uma. I lo lava suafa pele Jesu o mātou tatalo tua i nei. Amen.
Mo le atu le whamalo ma le onsa i tātou e kālesia. Ia e tusai fo'i ma le maenga mua mua o le tātou Sauniga i le nei sapati. E ia te au le awa ma le whaaloalo e te tauai o te whaatalofa ma ofalofa atu i le tātou e kālesia. Whaatalofa atu i tamā matina mātutua o loo tālosia ma tuina atu ia le ngāluenga i le ao atoa ma le pou e ala ia o tau tatalo. O te whaatalofa atu ina ia tātou ti a kono fau ia whato a uma o na whaawina le talavou ia Elia Masua ia ma le talavou ia Luela. Whaaftaia ia le sungaltoina ia talamalie mo upu Failauga upu Failauga au vi ia le tua. Whaaftaia le sungaltoina ia Fasoo tauloa ia mo talosanga mo lia i lumo le tua i le nei tae au lona sapati. Ai o te fia whaongaina le avanoa nei e whaaftaia toi fo il tātou e kālesia. Pei o na maua ia o le sapati le nei ia e maua ile avanoa e tātou te mafuta ai ia ai le i whaataunuina ia malolonga masani ia le au whaingaluenga ato ai manisi o polokalame a le tātou ofisa ma le e kālesia. Mo moli atu la ufa aftai ma la ufa amalo il tātou e kālesia. O le malo si anga wa o tau tatalo ia leo o wau ma iai le masina mulibula nei tausanga. Amene. Ia whaaftai atu i la o tau tautua le whaalongolongo ti ngā i le ngā luenga. Whaaftai atu i la o tau sao o la o tau ala usu mai i le atai au sapati ia o lo o tau fia tāpuai i le atua ma mafuta i le e kālesia. Whaaftai atu i lo o tau wanga le lei, lo o tau alolofa, ia te au ma le ainga. Whaaftai atu i mea umalava sa o tau whaia. Ia i le tātou ngā luenga ina ia manuia i tātou uma. Pia whaaftaia ia senga to ina, ia o le au whai ngā luenga lea, a le ai whaiwhi au, ia ona taape lo leo lafu maa moe, e su el to ina e whaia lato le sona. Ia mai mo moli atu ai ia le whaaftai ma le whamalo, e te le la o tau sao i le ngaluenga le atua, e te le foi ia le vaenga o lo o tau whaatinoina i le tātou ngaluenga. Whaaftai atu i tai ta ngaluenga umalawa le tausanga lua afe lua sifuru ma le lua, nisi o tau o le au tau wanga i atu i isi matanga luenga, ia tau ina ia alofangia e le atua ma faa wau la o tau tautua ma le au nanga, i le atua ma lona lava finangalo. Ia a fai e misi se tasi i le whaaftai, e le mawhai ona misi oe i le waainga a le atua. Whaaftai atu e tātou taitai le sunga ia manu taala, ia maona fsoswani, sunga ia whaaso tauloa i le nei tausanga, ma le sunga ia tia mo la tu ainga. Ia iai le manuia ma le anga le lei o le atua. Mai tauina i le lua vai aso taluai, sa whaatinoina ai nisi o fuafuanga aonga. And I just want to congratulate all our graduates. And from the bottom of my heart, as a church pastor, o se fianga, it is a joy to hear and to see that Wellington Samoan young people, students, you have complete your studies in college level. Ua mai a tau a onga i le kolisi, mai o leo le a tau sa uni atu, i le isi la sanga. And congratulations, all the best. I want to mention your name, but I'm scared and I'm afraid that I might miss one. But you know who you are.
from Tawa College, Porirua College. I don't think there's anyone from Mana College. And all the other colleges of Porirua. Congratulations. And for your information, the main request of our prayer meeting every Wednesday, it's for you guys. O tau o whanau a onga. Ile mae ai la o tau wa onga ile nei tau sanga. Mau tau sauni ai tau te laa tu le isi la sanga. Don't forget, awane ingalo ya te o tau. Your church will continue to pray for your success. E whaawau pea o na tatalo le kalesia mo oto uma. So even from the early, the ECE graduates, to the primary one, to the college one, all the way up to the university level, congratulations. Mavi ia le tua I mea wo oto whaia. And I'm sure that some of you have taken up the leadership role in your various schools. Praise the Lord. Awa o ina o lo ta'ua tuai le atua. You are representing not only your family, but also the church, and most importantly, God. O lo e ta'ua tuai le atua o lo e tautua ma e tāpua iai. Tau ina ia whaamanuia te le atu le atua. Mai tau ina e inisi o tātou talavou e fau le vaai. Ia e fia lava le tai au nei. Ia e whata lofa atu ia te utou. Ia atonu e le maua staime tātou te Failauga I le lei ai. Ia whaamanuia atu le atua au tātou iai I to tonu le nei atu nuu mālulu. Pe a o ina mālulu. Vevela fo I pe a o ina vevela. O te fia whaunga ina ia taimi lai titi lava leo lo tutoe. E whaasoa tuai ia nisi o vaenga mai lea fionga pa ia lea tua. If you have your Bible with you, you can turn to 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Yeah. Mua le korinito iwa fai upo luas fumalfa ma le luas fumalfitu. You can read from your Bible or you can use the screen. E mawhai ona e whaongaina, but we're going to read together. Tātou te whaitau whatasi, whaitau le mu, because some of us, you are a fast reader, and some of us, we are trying to, to follow along. So I want you to read slowly. Ia manino la tātou whaitau, e whaitau mua le whasamoa, o na whaitau ai lea ma le whaaperetania. Awa na o le lua lima, lua fitna, o le lava ia mau ia o le tusi lea le tātou whaitauina. Only 4 verses. Ia, a whaila o lo e sauni, are you ready? Say amen. Let's pray. Le atua ua mātou sauni e whaitauina la ua fiong paia. Whaamanuia mai I au upo le a mātou whaalongolongo iai. I lo suafa Yesu. Amene. Se o tātou whaitau whatas. Whaitau. Verse 25. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Luas Pumaleono, o au nei foi,
ua whaapea o na o momoe e le ma le whaale tonu. Ua whaapea o na o tui e le pei o se tui le matangi. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Luas fulmarifitu. Ai o te whaatoi laloina lo nei tino. Ma au whai ma polonga. Ina ne iu na le whaamao ni au. O au sātala i atu I isi tangata. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. I have a question for you. E ele fsile te fia fsile to ya te oe le tai au nei. E iai se taimi o lo soifua ma lo wolanga. Ua avea I oe matangata tamoe. Si I mailo a au. Tamoe le apia pak. Tamoe fea. Tamoe o oe o le tangata tamoe. Si I mailo a au se o tilo atu. E o te lo ngō fia le tangata tamoe ma le tangata e le tamoe. Ai mo I tātou umala nei. E le I maua le hava noa e tamoe ai. I have good news for you. Pa mai le au tua le tātou fe au le tai au nei. Oe o le tangata tamoe. You are a runner. Now turn to the person next to you and say, hey, good news for you. Have you run before in the athletics? No, don't worry. Au e te popole. O lea avea oe matangata tamoe. Although that I can't run with my moon boots, I can only kick, but I can't run. But praise the Lord, today I will be a runner. O nei o le avea iau matangata tamoe. Tai o nei sa ala mai lo watali ma o faiatu iai. Ne li leo Austin. Hey Austin, guess what? I said, my Austin, what? You're gonna be a runner today. Nah, I don't want to be a runner. And I said to him, why? And Austin said, I can't run. Don't worry, just close your eyes and picture yourself in a running shoes and show me what are your actions while running. E sa o manatu foi la o te whapea tu ia te o tau I le tai au nei. E mo I ini mai o tō fofonga. Ai whaatino mai lei tu ai ngā tamoe lea o le a e tamoe ai. Ia o le isi e tamoe whapea. O le isi e tamoe whapea. E tele tu ai ngā tamoe. Ai vi ia le atua. O nei. O oe o le tangata tamoe. Amene. Pe a whai e ngalo uma mea uma o tātou whi au I le tai au nei. Aua ne I ngalo le vaenga lea. Point of emphasis. Run in such a way as to get the prize. Whai mai ia e tamoe ma ia e tausinio ina ia o tau maua. Mai o le vaenga leo lo au mai ai ia upu nei. O le vaenga muli muli o le foi upu e lua se fulu mare wha. Lea sa tātou whaita wina. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Ia e momoe ma lo loto atoa ma le mauti noa e te maua. Aol ta moe voi lea ki nganga le se me momoe e momoe a. Ai ta moe ma le mauti noa e te maua ia le vaenga lea. Se tasi le nei o vaenga o le tuspaia o te fia fia iai. One of my favorite passages in the Bible. O loo maua mai ai ni le sona taua. Mai o loo manino mai I le vaai le apostolo Paulo. We see a few important lessons that the apostle Paul highlighted. I mauia sa tātou whaitawina. Paul talks about a race. And one of the many sports that exist in his days. Ai mai tau mai le vaenga o le whai upu e lua se fulu mare wha. Lea o le a tātou a mata ai o loo vaseina. Whai mai
Do you not know that in a race all the runners run? Are you a runner? Today only. You must run. Pamai o i lātou uma o e tau sidio, e ta tau o no lātou tāmamoe. I le tuunga po o le tau sidionga, leo loo tau tala i le apostolo Paulo, e tau fetuli uma tangata. Pe moon boots, pe crutches, run. Tamoe. Po le ale i tu a inga o lo iai, lo sio manga ma lo tangata, awa e te tutu, le anga e le ai se tangata na le stala. I le tuunga ma le tau fetulinga lea, e alo e tutu. No one register in a race just to go there and hi, Merry Christmas, how are you? No. They were there to run. No lato wo ina io lato tau fetuli. All runners must run. Mai ele mafuanga e fi na waile au tau fetuli le tau sinionga lea. Awale mea moni lava pe a o ina e tamoe i se tuunga. Po se tau sinionga e te le tamoe fua. When you compete in a race, you don't just run for nothing. Oh, you have to run for something. E ta tau ona iai se mea o loo e tamoe ai. E ta tau ona iai se mea o loo tuli mata iai lawa ai. And Paul clearly states, at the end of this race or any race, there will be a prize giving. Sila lungalo au pe fa pena maua so award I le vai aso lente nei I tau prize giving po na tu atu po Failauga. Po le vai aso le la sau. E de to maua fa inga prize giving foi le ta to sa moe. E ke so o hai lo kinga. So o ia u lo ka malo wa ka mai. Fa sai nei. Nga mo me o haka fa tanga pe a o le tai me mo le o le tamai titi maot. Ia o tātou lai, e ono sa ia ma po le lei, whaaftai ifo I le atua. And we know for sure that at the end of every school here, and this is a tip for us, for you kids, at the end of every school here, there will be a prize giving. O le whai unga o tausanga uma, e ia prize giving. Fuala ia lau a onga a mata tu ia fe puali tausanga fo. Sole. Dea fu ila to ia lu li tausanga. E fai le prize giving I le fai unga o le tausanga. Fai unga o tausanga onga umalava e ila unga tongi. E tufa ina ai fai longa fa pitoa. Ai tote sila fia le ekalesia o lea ua tatou o mai ile maasina muli o le tausanga le nei. We have come to the end of 2022. This is the 12th month. O le masina lea sa tuli matai ai le totele o tangata. E fia o iai. Wai o mai ia te sema. Ai sea. Ia. Te lea me tupu ai a. O isi ele koe lo loku ai. E sa. Koe kofo kasi ai. Ai le umatau sanga. Wha maoni loa ia Januari, teimel wha mantunga. Amene. Aua. You are a runner. O oe o le tangata tamoe. O oe o le tangata ua filifilia e le atua. Ina ia mawhai ono tātou whaia lana ngā luenga. Niso i tātou ua uma le tau sanga o ngā lue vi ia le atua. Niso i tātou e le awhar tau sanga ua le lava. Tātou ave ele upwhai ngofie ua le lava. Po ua vai. Some of us have managed to finish the race and some have not. I ngā luenga matiute wha e kālesia, ua tātou tau nuu mai I le whaai unga o le tausanga. Ai le tai au nei le kālesia ma le tātou au fia. O te fia tau tala,
I le tangata ta moe lea o lo tau tala i le apostolo Paulo. Excuse me. A mata mai le foi upu e luas fuma le lima. E wha pēr wha mtalanga tu spa ia. Mana ia e tātou whai tau whatasi whai tau. O i lātou uma o e whai ai ngofie e whai whaatau i mea umalama. O i lātou fōi ua lātou wha pēr ina ia maua le pale pala ngofie. O i tātou ina ua le maua. Everyone who competes in the games goes into strict training. O i lātou uma o e whai ai ngofie e whai whaatatau i mea umalava. Fia whaama mawhar vaenga leo lo vase atu. Everyone who competes in the games goes into strict training. Now, I'm not a runner. Foi lea i le tu unga lea po talonga ia. Pate tau mala i titi ai i vaenga mo meo whaatinonga. E tolu ia vaenga whapitoa mo tangata tamo moe. There are 3 main courses for any athlete or any sports. E mawhai o na apalai ai vaenga nei e tolu. O le vaenga mua. O le mele o le tapenanga. Preparation. Before you take part in any athletics or any event like boxing or whatever, you need to prepare yourself. Otherwise, you won't last in the ring. Or you don't finish the race. Lona lua, e aile me ta'u o le taimi o le talonga, the main event. Ma le lona tolu, e ai lona taunu unga. E le ai a se tu unga. E a lua ia i le uma. Ia, ke le ropura ka unga ngā mea. Ai le stu unga whapena. Ai i le vahenga lea. O te fia tautala iai mo tātou wawa ai i vahenga ia e tolu. O na mai a leo tātou la unga i le taio nei. First one. And the reason why I preach this sermon today. Leanga lewa tātou iai ia te sema. E whaai oai ngā luenga o le lua afe luas huma le lua. Ai tā pena ai oe mo le lua afe luas huma le tolu. Vaenga mua. Tā ua tele le vaenga le nei i le tangata o le ātau sinio po o le tangata taalo. This is very important for any runner. So o se tangata tamoe. So o se tangata e tau sinio. Vai mai whaamtalanga le apostolo Paulo, that person must go into a strict training, strict preparation. E tā pena ai mo le whamoemoe. E tangata tautaua, while in fact there are a lot of athletes and, out there, but I want to bring this guy i mo le taio nei. O le ingol tangata lea, who is this? Yes, he's from Puapua Savai. Saint Paul o le tangata tamoe. And he is a well-known runner. O le tangata lauiloa. But did you know, e te silafia, o le tangata lea o Saint Paul, e le te i le lei i lana talonga tamoe. Ai e iai lana tapenanga, e tā pena ai mo le whamoemoe. E ila vaenga tā ua tangata leo Usain Bolt, whai mai, se tasi o ana tā penanga. He spends 90 minutes in the gym every day. Iwas fulu minute e koleni ai. Mana tuan mea lea every day, every other day. Every day, aso uma, lono winga, fitu aso alvai aso, e whaafitu fo'i o na alu lea li lea, i le iwas fulu minute e itu lama le afa. E ise si o koe le gym every day. Yeah? For 90 minutes. Lua mi ngukia wa koe ure ako. Koe hanu. E whai ngō fie o na fiu Ia ma mawhonge ua meko ke si ia. Ia po le umi ngaka moe lunga le treadmill.
Vili mai a kafkau I le mektano. Oh yeah, that's us. Ka penga le ako tima ai alu. But this guy, tangata lea Usain Bolt, iwa se fulu minute e alu ai e koleni, e tā pena. Lesi vanga tāua tangata lea whai mai a sa auni foi lea mo le tālonga leo se lau mita ma le lua se lau mita. Na te vai ina ia lana tapenanga into 5 phases. O phases ia elementa o le starting blocks. E a mata ai, o na so ele ma le acceleration, so ele ma le top end speed, me wa makaonga o nga wha mo moe vai al ka maloa. Ia so e ma le deceleration, ia so e lo ma le speed endurance. Ma wai leo lai lai mo koi whainga kaha, lai kau mawhai ia. Inga ia mawhai ona tā pena mo le wha moe le ia. Tōnu e whaula o tō whaafonga nei meo tala noa tuai. Ia e se meo chef silia whalua. Lona tōnu. I le tai e tal tangata lea Usain Bolt. E whai whaapi toa mea ai. Ina ia. Tu mau ai lona tino ta moe. Ka ko ngai le whai ngiu ke lo peku mau ka hoki un ka moe. Makai hau ho. But ole chef tangata leo Usain Bolt e tamo whaia ina ia aua nei se mea e tausi el soifua malolo ina. O tangata nei. Awa a le mawalpingi aulo Usain Bolt le ko ngia la o kamale le chef. Ma le lona wha mai. O ana mea aia. E fe soania ina ia maua ilona malosi. Ma tau mawhai me foi le aua le sau e tamo e alo ki ngā masor kingu. So, tāpenanga lea a Usain Bolt. E tāpenai mo le whamoemoe. Mai tō te silafia le kālesia ma le aufia. I le taimi leo le tāpenanga e matua I mana au mia I le ono sai ma le mele e tau o le self-discipline. Perseverance and discipline are the most important things in time of preparation. Tā pena ai. Vai otou, o le tangata leo Usain Bolt, e pei uma o e maa. Lose weight le lua afes fulu valu, gain weight le lua afes fulu iwa, toi lose weight le lua afes luas fulu, toi gain weight. Langa e pei e foi le e o tātou vai ngā. Tutusa le tangata lea. Same problem. Usain Bolt is just like us. He has his weakness, and we also have our weaknesses. You and I. Ai o le vai ngol tangata le Usain Bolt fai mai o mea I o fast food. Yo le vai ngā fo ngā kako wa. Kau mawalunga la ikiki a koe ala kako. Fast food. Ai fai mai la le whamtalanga Usain Bolt. O le diet ma le polokalame e prepare ma tā penai o ia mo le whamoemoe. E fe soani lea e ave ese mai a ia mai lona mai vainga. E kālesia, a whai o oil tangata tamoe. A ele o iai se tā penanga. E tā penai o e mo le ngaluenga lea tua. Ia ngā o fast food. E tātou te whea ngai ma tātou aisea. Leanga e tatau o na iai se tā penanga mo I tātou. O le tāua o le vaenga le nei, le kālesia, I le tangata ta alo le nei, o lana tā penanga, e fe soani lea ina ia sao ai lana vaai. To stay in the course and make sure his preparation is on target. Whamtalanga lea le apostolo Paulo whai mai, everyone who competes in the games goes into strict training. Tele isi tangata tau taua. There are other athletes we can draw lessons from, but I'm not here today to talk about athletes. O tele isauina ia tala noa atu I tangata nei. Ai e tahaua ia te tātou le tapenanga. Preparation phase is so vital. E tahaua, e tāpena I le kerisiano, mole tā moenga ma le tausinionga I le lumanai. Ai maise
le tausanga fou. Tō Silvia, e le tutusa uma tausanga. E le tutusa uma tausanga. E se a whawhita uli o le tausanga lua afe lua sfuma le lua. E se meo le a tutupu i le tausanga lua afe lua se fulu ma le tolu. But I tell you this, did you know that Satan will do whatever it takes to pull you down, to tear you apart, and to make sure that you will not finish the race. You will not finish your education. Satan doesn't like that. Ele manao satani ina ia emanuia. Mai tau mawhaia i le mea sili. E whapena o na tuu ai i tātou i lalo. E wha oso ia te oe mau. Tā ua whamtalanga tuso ia kopom tā upu mua. Au lona whai upu e se fulu malelua. Whai mai, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Whai mai e amu ia le tangata o le onosai i whasosonga. E onosai taimi whaingatā. Awa a uma o na tofotofoina e maua e ia le pale o le ola. Ua fola ina mai e le alii i e alolofa i a te ia. Endurance and perseverance are part of the race. O le onosai malotu mau o le isi lea vaenga tāua o le tausinionga. And in the process of running, we may encounter suffering. E ai taime e o mai ai whainga tā mati ngā. E ai taime e o mai ai le whiu ma le whawaiwai. E le taime e le mawhai ai o na whaawau lau tamoenga ma le tausinionga. Ai tā ua i o le whaamtalanga. A le tusi o Roma. Au lona mata upe 5 whai upe 3. Se ia o i le whai upe 4. Se o tātou whai tau whatasi le whaperetania ma le whasamoa. Whai tau. Tā ua i o le whaamtalanga a le apostolo Paulo. Whai mai o le whaamoe lea o lo tā ua i le mau. Na te suia mea uma. And notice the sequence. Suffering produces perseverance. Perseverance builds up character. Character produces hope. And hope, according to Isaiah chapter 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength. Le tangata onosai, le tangata e tu mau, le tangata e mau le whaamoe o le atua, e whaafo wina lo malosi. Oi sole, e le ki oa, whai moka vai, le isi kaimi, i le tausanga, le alungo le ngaluenga. Aisea, le anga e le o maua, le onosai, e le o whea ngai ma whaingatā ina ia tupu ai le onosai. E le o mawhai o na maua le whaamoe i le atua. Tā ua i le whamtalanga le whasamoa. Whai mai a o e whaatalitali, a o e whaamoe ia Iova. E toe whaafowina lo lātou malosi. Lātou te siia e apa au e peio a eto. Lātou te whemo ei, e le whemo ei whapea, a e o male atoa e le vai. Pe mai, la tau te sāwa vali a e le tingaina. Tā ua lea o le lava tā pena. If you are a leader for whatever department of our church next year, you must prepare. E ao ona e tā pena. E ao ona tā pena malau komiti. E ao ona tā pena. E ao ona i loa e whaafowina lo tātou malosi pe ao tātou tāpena. Aisea, le angai pauna o le awala e tātou te manuia ai ma wha malosi mai ai le atua. Angai lua, mua tāpenanga lua o le main event.
O le vahenga leo le tausinionga, e manatua i le whamtalanga leo lo tusia i le e Peru. Sfurma le lua lo na whai upu mua mua. Le lau tango e whaitau atu o na whaitau mai outou. Ia ua o iloa le taimi maltulanga leo tātou o iai. Whai mai, o le nei o tātou foi o lo ua vangavangaia e le whapotonga, o e mata mai e whapea o na tōtele, ina ia tātou tu ese ia o mea mamafa uma, a toa maleanga sala e whaalave ngō fie ai i tātou. Ia tātou tau whetuli male ono sai i le alatanu, o ia tātou luma. Mai le whaperetania, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Le isi vaenga tāua lea e ao no tausila fia le kalesia ma le tātou au fia. When it comes to the main event, mua, there will be no spectators. I taimi o tā penpenanga, maybe only a few will come around. They want to see what you are doing. If I take ta'ai, but know this for a fact, that there will be no spectators doing your preparation. Ele ai ni tangata mata. Ai ole taimilea, the main event, there will be spectators. Ole ai tangata mata. Ole ai le au maimoa. Ole a whapena o na tumu tangata i le fia iloa. Sole, ole arku ulanga le la au kako kama lang fusuanga lea. Ole atu ulanga le la o iai Usain Bolt i lana tu unga lea. Ole a le au ngā le au maimoa. What is their main goal when we talk about spectators? Ai se wala to iai to tonu le ata o lo tau tala iai le tusio e Peru. Why are they in the picture? Ai se o le a se mafuanga ua whaailoa ma iai le tāua o le iai o tangata mata. Whaata ilo mafau ia se fusuanga ani tangata se toolua. Ele ai se au mata. E oso sofia fusu. Mana tua lava taimi o COVID le na whai e tālonga vole super rugby. Ai le tangata mata. E ke wa aia kwa ka alo la wali la pere fia ka alo ea. Ai sea, leanga ele ai tangata wa. O mata ai. Mafuanga ala yo na tāua le kalesia. The importance of spectators is this. They are there to support. O loo a ngā iatu ina ia lango, to encourage their team or country. Mai tauina i le taimi o le World Cup e le ima mau atu. Le to a te leo tangata mata tangata tāpuai. I soo se vaenga o le lalolangi. E tau te sila fia. Spectators, they can also be distraction to the players and to the teams. Lau silia tulalta to e kalesia. Fia tau sanga o spectator. Se ngā hoi la kou le kain mai. Fia tau sanga o spectator i le ngaluenga le atua. Is it too long? Ele o le taimi ea lea e te tau tu aima e ngalue mo ia. And sometimes it's good that you are here to support. But most of the time, e komu mo spectator i ke lokai. Amene. Se amene. Le au mai boa. Le au sila. Tu lou ia o tātou ta mamatina mātutua, a wā tātou te malama. I tu langa o le soifua, e le mawhai o na o tātou whapea, e whaalango tu iai i mea whai i to tonu o le ngaluenga le atua. But I'm talking to you. O lo atoa lo malosi. O lo atoa le malosi o vai o lima se ia o lava i le mawhauwhau. I'm talking to you. How long have you been a spectator? I to tonu o le ekalesia. Are you a supporting spectator or po o se spectator foi lea ua whai ma whaalave i le tātou ngaluenga. You know, sometimes spectator, they can go crazy sometimes.
with their abusive words and behavior. Wai eis ta longa matamata. Le fia la matamata. Ke fa longa kwa la pu ta longa la soka le alu taimil nei. Kongi mai ai le stanga matamata na le fangu kau le uro le stam ta alu. O toi ngā nā tūra le na e ai tangata matamata. As a runner, e mawhai o na ave ese ai lo mawhauwhau, I le wha moe lea o loo e a ngai ai. You will lose focus if you concentrate on spectators. O mai lea le taim foi le seu, ka le koe fianga luea. Ai ka o koe pelan mafuang. So le whae ngala le sole o, whai au kala le lo le shopping center. O kaukai, E a vea ma afianga. Whai mai whamtalanga tuso e Peru, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Here Paul is reminding us, Christian, as we run this race, don't let the crowd distract us. Don't let their abusive words and behavior take our focus away from the race. Awa nei avea mea tu tupu ilo usio manga, e ave ese ai lauva ai, ile ngā ruenga ua vala a wina ai oe, ele atua. Leisi vaenga tā ua le mau o lo fai mail whamtalanga, e ao ngā fo i le tu ese, o mea o lo avea ma wha ma mafa, I lau tau sinionga, o a mea o lo wha ma mafa. O a mea o lo tau tala iai, le apostolo Paulo. He reminds us of the things that can drag us from winning that race, from completing that education, the heavy stuff, o mea whaalawelave, seeds that we carry with us along the way. Mai o te le tau whaamatala atua ngasala. Ai ai ka ngaka I makua I malama le leile ngasala o ka ngaka speak. Amene. Se amene. Ya, malo. Vaenga mulmuli. Fai mai ia le vaenga mulmuli. Tau nuunga. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. O le fesili le amatanga, ai se ai tausini o ai, I la tau I le lalolangi, ina ia maua le taui, ina ia maua le whaelonga, o le aunga ma le whaamoe a toa lea o le tausinionga, I le whaalu ai o le taimi, o tupe ma le malosi, ina ia maua le taui. Whai mai Paulo, o le taui lea, e whinau ai tangata I le lalolangi, e pala. E ai le taimi e muta ai, e ngata, e te le alu ma oe I le tunga mau. Ai o le whamalose le apostolo, o le taui lea ua saunia e le atua, mo oe mahau le tangata tamoe, tangata kerisiano, whai mai e le pala, e le ngata, e le uma, ai whaavavau. Whai mai aia I le whai upe lua se fulu maleono, therefore I do not run like someone running aimlessly. O au nei o te le tamoe e pei o se tangata e le ai se whaamoemoe. O te le momoe tau lava ina o momoe. O te le sau I le lotu tau lava ina ia whai tau ai lotu o le nei tau sanga. Luckily I went to church before 2022 finish. O falsa ai le uma le lua afe lua se fulu malelua. No. Ai whai mai o le momoe lea lo tau tala ia I le apostolo Paulo. O le alu mautinoa nate maua. Run. Run. Ina ia mawhai ona ia maua le taui. Sai ai ia se whaife au talavou. A young minister
went to see a senior minister. Al watu leo le whaiwhi au talavau lea ma whai atu i le whaiwhi au matua. Pastor, o a ua o fia wha mawai mangaluenga. O na whisili mai leo le whaiwhi au matua. Oh, what happened? My church member, they harassed me. Mai ua tele lato tala e whai whaatau ia te au. O na whai atu leo le whaiwhi au matua leo. Oh, se o whisili atu lava ia te oe whaiwhi au lai titi. Na tu fe anu nisi o le kalesia ia te oe. Oh, no. No one spit on me. Okay. Na po e se si oi. Na tu e se si oi. No. Na futi se isi lo ulu. Oh, no. Na tu e se isi se pale tui lo ulu. Oh, no. Oh, pastor, no, I'm not going to resign. I'm going to continue on. Whaalongolongo atu le whaiwhiau lai titilia. O mea ia lau mai le whaiwhiau matua ia. O mea ia na o ia Yesu. Ka le sia. A whai e le i wheanu se isi atu e tu lou. A whai e le i tu ia se isi o e tu lou. A whai e le i tu uina atu se isi le pale tui i lou au tu lou. Don't give up. Aua e te whawaiwai. Keep running. Mo e pea. Leanga o oe maau o le tangata tamoe. E iai lo tātou whamoe. E mai le maumuli. Mātai o losu malwhawha i pasuma le tolu. A o le tu mau se ia o i le ngata anga. E wha ola ina lea. A o le tu mau se ia o i le ngata anga. E wha ola ina lea. The one who stands firm to the end will be saved. Church, o lo tātou wā ngai atu i ni taimi whaingata. But don't give up. Aua e te whaavai. Ta moe pea. A wā ua mautū lo tātou whaamoe. Ia Yesu Keriso o lo tātou whaola. I le suafo Yesu. Amen. Vinga le tua la tantou tula ai ma whai unal Sauniga Lauga. Tau se lau lima sfulma leono pese la tantou whai wai. E tantou tampo inga le leitai au.
vasaso ia mausali i le papa o Yesu le na e olata na alo fia tato e alolo mai ia pipi ma pea i le tata afa maua mai e ahavi e fatu atua e tauta a atuatua ia Yesu a ofua sowina i le vasaso ia mausali i le papa o Yesu le na le o la tanga a tatou lata i le nanu e ai le taulanga filemu ele toe ai se pua nga o se toe mea e whaatinga a atuatua ia Yesu a ofua sowina i le vasaso ia mausali i le papa o Yesu le na le olata le atua e vi ia lava ma whaafetaia la uafio whaafetaia uafio ngapa ia sa mātou whaalongolongo ai le nei sa pati whaamalosia ai o lātou finangalo mo mātou loto awane o mātou fiungo fie awane o mātou whaavaivaia ia mātou tā mo moe pea puno wai se ia o i le aso e te whaali mai ai whaamanuia i lau e kālesia a mata mai lava i ta mamati nā mātutua se ia o lava na ia mātou whanawiti whaamanuia i o utaitai se ngoto ina o uso o loo mātou mafuta whaatasi whaamanuia ia te ilatou o loo wha fonga mai mai mo mai lunga o penga ta whailangi ia ileanga le lei o la uafio mafuta mai i le nei tūlā o le aso se i o in whaiuina le nei sapati i lo lava vi inga e whaavau lava. Amen.